kong akan ke step ngadap lagi dokumen bangayo ban ya kendu bagi ilong stable ya ka kot ka kya ka jung di benpau songo yo blei bodang ri bodang sumari bat mampu emeli jong ka nongpo konsi ka badon ka jing ede alor ka negamat ya ka jing sangan ka jong ikong pintasir alor ka jing ede ba ka jing petrino yo surok nanongpo dan sunapun naka liang ka jong aku unong depan kani gede gamat kaba ngila persang ban budin lakumba kado ka nestem hadin bagi paipa jong kanongpo konstitusi kila penjob yang harusnya arah di arah lain kila persang ban budin ya kani kakam naga benta ban yo ya ka surok ka bah surok ka snim nadu nanongpo sunden sonapur ka ba jerong kumbasan pupra kilometer tinggal persang ban budin ban ya keren ban menteri beri peja ka tanah surong ba pastor dan song ban ila lar ban ila aimen sim ba insale ya kene kam nagamta ban yo ya ka sanction ban ila judan program beher bang organize ko konstitusi nagamta ban persno segi paipa au benai Desember jong sam ara dia mulai ila persno na kaliang jong iro ba take up ya kene ka gam nagamta banyo ya ka sanction kawan ke MP election bentu balai benai sau benai ka jing trikam bang sarkar pedeng ki bebun ki mat ki teko namar ke jingdon jong MP election permentah hadin melakut ke MP election kod of conduct kelakut kikam kila proses bat ba haswa bangini keduk mencisi ngang dong jing keduk bat ki officer jong ke lundi haswa bi ikong insya ngan ke adon lupa ke jing ya keren haswa juga tu la adon lupa ke proposal naga benta 10 kilometer lembaga Ministry of Donor na po nisin ya ka bang ada penbet biang na dong sadong kita dokumen pa mencis ngi bang ya penbet bat ki officer jong department bat di menteri akaba kilas kausen ya ke jing kepat ki jong ngak MLA manang kampen bun susu kala kumno ka de po hadu umden ka de first phase nanong po hadu umden mengbadong kan dengan suburom pengapan pau somu ya kasorka yang menteri beri peja ka plat pilu di pada ki officer bro ki ladon ka beta ban penbit penbiang ban penkret namar bakamlo ko besuk begini yo yang sanction ka ba palat lagi spa tu santu pra kilometer kadir intermediate lane dia kan simpor na kadau bagi hab Indonesia ada kawan menaga sengih ni bani kendu ya ikong ibade hibahing bahasa menjonga ibade personal terhau ban kerpa jadi ba Indonesia agak ba in withdraw sedang ban proses ya kene ban yo sanction ban sedang kata ketika jeung cemu bat pangangit scam ba kipat ba jo nongpo konsumsi ngaso ban kerpa para menta ka election gidang dep si snem arbanai sau banai kala wit no kene ka election MP kebet pra banai bagi paipa kila entrust faith and confidence ya kan nak kuat bagi paipa Indonesia lada dei bahaswa election MLA arjar pra kampal long biar I feel Henry Ailat yang ngarep perform bagi paipa kila repost faith and confidence bagi la job lagi tinggi ke jong play jing kersan lagi paipa Ailat yang ngarep dengan perform mengin peni haga ni ke genti ka pementa kawan ar ka bagi job bagi dia agak seru Pabaran katungga jung om kang ikong yung berarti ka surok la tiyo na pala katan sila ni ay try ki daw ba mla ban aten pa ban penbahan ni ban repair na kapor kadang jot malumala kajing MK repair hau arjar khat pra kat kendai gila don kidan arjar pra kat kendai la repair kada bah deka daw kalong ba kajing steel juga surok ani itu kajing ya jung kali overload kabaja hakeleng ke jelah ka surok ka pavement kede na kamta kendai ton ia kitrok menta kiba poi saka artusan lai puton kali ke bayak untuk kitrok kidon gijing tray surok kila mendei gimar gimata gimikit kini ketai te gijuyat na surok trading takadau baka sniu na pavement kamlasa jadi na takadau kani surok kala sniu kani banong bak hatsan snem bagala sniu kani surok takata gede ke babakala ngatrai ngai iya po to besi don ipigo iba iba keren ya kata dan re ngi basa iba song ting es tu bah kadi bakak sniu bahar gede gini ki arsnem lesnem kata last pengi repair kede arjar prakat kendai swau covid
adin covid ke surok kelas di uha tu kelawan sa election tinggi nang position ile dia mentah bahagian ni kedem ke mentah jadi ka assurance sebagai pengunung kemak bumi pek gitu penjok wangan masuk tu kalau ada melak ban pengerlong ye kini ngar madu tiak udam kumunong Atau bila pun betai kita kini keludi giya ilut kali kumu lokal mali nak tukar kan hatu ka pada ka sinjam pinsim kanang ban khang la kita kanang barat ama ka jinya jing ya bian juki jikit overload juki kata apa yang pai ba bun balang pi kani le jukran nak por ba kadi bandon ke restriction kala mende galenti syanong po dan sinampur kala mende galenti na umling chaptar kama kamtam ke jingking kemudian halaila ka ba la abjing ma hisai deka transport department bad ki polis ki hab ban simkhia kani la jukran nak por badai ban restrict iki kali overload kamtam yegi surok snong pi menta wat ka highway kani ka urlin ga jongi ka baka pavement ka barben ka tu still wat hadin ka tugas tem pilah ban repair ka ka kho kan notam pavement ni bastang na tingkren ya kani ibin bol bi kani ki briu jongi kinong snong ki jongi jong garki ka briu new trap ki bai yenon keno abo kitur gi kamai nam ta ka kho ga jong ki kamai gaji lam ki kam gi ba la lagi jong ki kam gi gi don aga kit ka ba de andre gini restriction na ka banta ki surok sunong surok ki ba ka pavement ka stang kani ka kadehi bandon na kalyang jo ka transport department enforcement bat na kalyang jo ki police